Agradaa the allegation and I say Patricia the allegation. But software say software tete and say we gay and I boy we gay dia. And now Agradaa on Sakrai. Because of their work cananti and the chest one Sakrai. Before I went to Jumemu. Now on your memu yeno. No they got to aso there to. Now so that I got to talk a 200 a part of aso there no. Now the team say Obeja come akof ya sorry. Na e woni tirimu say what the man kunu. Debi. According to name somebody too. Oh, a key no play key. Okay. Kasa. Ne wo na adwum say Obeja come abedi nyame achi. Okay. What I say abeya sorry. Okay. Tina me no ka no. Me tie odi for. E we na adwum onu akasa wa hihye adwuma na to say. Wa hihye bibia wa program to hihye na hihye to say. Okoto aso dan. No wa jai akom na okom no. Okay. No be obede obeya asole. What you must say? Eti aso dan na oto ye no e wo reason ti a oto aso dan no. Wa nto amani kunu se ofa benya asore. Tieniye. Mitio. Thank you. And oto aso dan to ho no. No pe ko be fa so a obefi akom ni condition mu. Okay. No be di Kristo achi. Okay. What you say? Eti no. Ni eba ni say sofo na obo ni su no. Sa sofo na otete no. Sa sofo na ne kunu ehye na se. Ona ne ya asore. The sofo we de wo fa kire mu. Debi okwa desuya. Okay. Oni ni ku nyina eko ani sofo no yire nyina kwa desuya. Eti okwa desuya for 6 months. Sa 6 months no kwa na ahende. Eno de nya sa case no. Okay. The case na echi no prekupe na no ba say ase ye bonisu no be nya medwuma. Aha ye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Ye de kunda papa nko na ye dele. Se ope ekunda papa abla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Ye wa kundwa bia wa ha kundwa bia ope bia. Egypt ekunda, Germany ekunda, Italy ekunda, ekunda bia de bia onim se ye ekunda papa no e ko na Isaac Nana Obiri Yeboa o dele with. O hwa kundwa amesimu. Na wangasa o hwa kundwa we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunda. We dey bia no kwa se de bia ne tie. Eye bia papa. Every Egypt a dey aba. We ye di ma etufo bo. Ekundwa bia ope wasase we so. Na Obiri Yeboa nko na betuma mo. China ekundwa pe na ye ni bi. But ekundwa bia country bia ekundwa ope no. Ye dey wo se bla na be challenge yen. Na be bi se ekundwa ope. Se ye ntumi enya ma wa. Bla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. E wa be kan free pipe. Junction ho na usane first round, second round no. Isaac Nana Obiri Yeboa Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboa din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani ye 0277 469933. Ekundwa bia ope no. Isaac Nana Obiri Yeboa no ntunchia. Se ope ekundwa we ene ne mpa seta. No man no fre no man Isaac Nana Obiri Yeboa be ma we ekundwa we ene ne mpa. Ekundwa bia wa ha bia ope ene ne mpa seta. Nana Isaac Obiri Yeboa nko na ebetumi ama obi ewo Ghana ha. Aha tuma GHS so Ghana wahala dwumedie na ebre asonse musonfo muniaba ekuya sikapa mede eba ebeso mo se de dane da ye no na ebusuafo ye mama evangelist mama pa se de ensem ebobo eba ne kamia kwakoye se si amene wo kase ne allegations a wode ababeto papa Joseph kire eso no nam so ma ente ye ne nam abefu ntentan so kire mana chese ye papa ye abozifo ebetimi ahwehwe no amana ye sanse ye nikunu wone no ete no chese papa no ebra was starting nyamdwuma no we neglect no we yinani ede amano enya de se wo bo no ewo ne nyamdwuma mu ne nyina mu no krampo no wati sika pupudu akwato asore dan de se wo nim sankasa bi obema woda suye so nka obedwen hu se okay me yira to asore dan tinka ne me so me start me nyamdwuma na so ne kunu ne nya na adwen se wo firi wono enam so ama wode nsam dodo na aba batudwa ka krampo ese ye papa Joseph kire se bi oge
mema efa mema to no we ye bi enu nti no pese obegya eye ne kunu ensem we emu edo ye bedomu esuko ma metwem ho emra ne ba ya to eye eso yo na ebusuafo said ye ensem no esi efa etinti wodi for eye prophet Benjamin na yaw o say tutu adodo na nim ne say prophet 99 or hanma ye no ebedo nsem asuko sansa akoya asofo ensem na ebinum aka say an sofo de ni kwa so wonya eye young boys anase obi ehye wase a sofo binum aka say sofo ubenya obi ewa wase say wo church no eno krampo eni bible mu sansem we nyina o wa ha de na chese ye bebo ede epine ntum ka me ho na ye ma no akwaba odi for me mo akwaba eje so papa bibia bokodi iso adaro so ho ye de nyame adome so me ho ye na ye mama medical chia ana asante hini okay the king of Solomon this land chia police penny kufi bwachi chia kufata motus na chia koma pastor Elia doesn't last was a comma workers and one ye joso anka so ohu question number ye mama evangelist na my part nensemu a wodi ababeto abontin a chese wa make eye allegations therefore eye ni kunu hu se wato asori dan ye de esi wo no ma chese ni kunu eye de eja e wo ho no anya de se chese wo free eye papa Joseph kire eho e baba be ye nyamedwuma even no krampo ye oba no a wo free na akomu e ba se wo baba be ye nyamedwuma no krampo ni kunu mpontu ni 9 fence asori fi ho no mpo se wo be hwe eye ne yire anamuntu a wo tu ama se krampo de what the gay allegations nyina abo eye wo mo spiritual father yi ebusuya said the ensem no ekono difo say na hu no esi efa na so wadwe ntwe ne de yo say me da wano ase okay na asem we no magina ensem ba ko mienu miesa enai bi so achechire mu mpachi what I say okay ekoyeni okay say Agradaa the allegation and I say Patricia the allegation bo sofo no say sofo tete no say we gay and I boy we gay dia na Agradaa on sakrai because of the work cananti and I just on sakrai oh I saw obi enu asem de ntimi fa nje obanya medwuma mu a sa adeda na wo ade can say o past adeda da wo mu na say suban wo mu dada wo men ko fa ma okay say e be hihye adwuma da to bi so ye be ka asem ato bi so aba nye nnokore no okay sa suban no e se ka obanya bedwuma mu no se ko jato nche okay what I say matwase ade tina me kasa before obanya bedwuma mu no na onya amemu ye no no diga koto asoda ya to na asoda no koto etu ho no apart asoda ye no na wo letim say obeja kom akof ya sore na e woni tirimu say wo de manukunu dabi according to nensem odi to eye key no opere key okay eye kasa na wo na adwum say obeja kom abedi nyame achi okay what I say abeya sore okay tina me no ka no metie odi for we na adwum onu akasa wa hihye adwuma na to say wa hihye bibia wa program to hihye na hihye to say akokoto aso dan no wa jai akom na okom no okay no be dey obe ya asole what you must say eti aso dan no oto ye no e wo reason ti a oto aso dan no wa nto ama ne kunu se ofa benya asore tieniye metie o thank you and oto aso dan to ho no no pe ko be fa so a obefi akom ni condition mu okay no be di Kristo chi okay what you say eti no ni eba ne say sofo na obo ne su no sa sofo na otete no sa sofo na ne kunu ehye na se ona ne ya sore the sofo we de wo fa kire mu de bi okwa de suya okay oni ni ku nyina eko ani sofo ne yire nyina kwa de suya eti okwa de suya for 6 months sa 6 months no kwa ne ande eno de nya sa case no okay eti case na echi no prekupe na no ba say ase ye bonisu
no benya medwuma it original case ni so eya wo ne we papa recognize go so no so be pa case ni so okay hono ma na pa odi nya kwenya na o say no mama yi ti na Ghana for say massacre eti no na eti me giant sem bi so ne say ebet ma yer say ni ku ne hu say ebia ne yere no on sacrai it go di na chi a enu go say ba last minute okay ebet ba so say bia ni ku no akasa no ebia no pe bibi sumo sum sofo no opa bibi ai de eje fisa so panyin chen okay ansana obetwe ne ho a watwe ne ho what I say ana Agradaa yo bi a ni sem kamo no baby na kana asem ye de o baby okay but certain issue a na asem ye de o baby okay Agradaa yo bi a wa me kana o me count ko kana na wa be count but say police for ebe to police car so ma ko chi so for no so ma ko man warn you say she ebe na police for omo ni so for no wanti a omo ko between Agradaa ni so for issue let them say Agradaa le ko fa police for say mo ko so for no so attack no side no dey ense enche da nya confirm ye gi say ma me ya baba be chemu say am pass city say me be chechire oh chechire me chire ma adwin okay what am I say okay me chire ma adwin okay because I always have after see every program which meeting e me kasa e fa hu bio okay it me chire ma adwin so na e social media platform say a police for then e ko so for ni chen no aha it me chire ma adwin okay hwe ade bi adwuma na Agradaa ye no of adwuma no personal normal okay ya adwuma nye normal sa ya adwuma nye normal sa eso bia ne na adom a chede yakopon de ma no okay obu wona adom a chede diso ko hye sofo bia ase na sofo ete obetete no obefete mu kire mu o nya adwuma mu ansa na obedi no ho a na odi mu okay wa fa titie mu na wa fa kire mu a hu de wi a obebom pa ya unya platform kokro be de ebe kasa ma wafa it is so fa titie bi mu wo etie bia so fo no mu se bia de yira Agradaa no titie na ona so no wan wi titie no 20 mi me ka ne ho ma ne nya yi sa ti so yiri nya botre no wana bia ne yiri so anya botre ama no what you say yeah wana ne yiri so anya botre ama no but adwuma no me 99 esro me ma dom okay and esro Agradaa dom okay esro Dankawili adom yeah and esro Otabe adom yeah esro Obofo adom and esro Opabo adom esro Obinim adom and esro Bedukobi adom esro Osubepa adom and esro Kofi Oduro na adom obi adom enye pe different say me 99 say me ma do kita me no me dey question sofo bi ase a obeka me ahye because me no me ho bi picture kwa na me timi ka ni pa ko ni hinta asema de e kire no okay it is adum ya kita me na sofo ya kwa question na say oni sa adum na obeka me de na ahye okay e ma me de timi pie I just say ansa na wo be kwa question sofo bi ase na wo say woni na adum no enye eye in the same line Debi say so bi adum okay sebia obi wo do ko Bible school okay kire ni bia okay we ni Bible school a wate no ho so what ho kwa na so ko so bi ase kakra na onye experience we dwuma no mu what I say ba be mi ma dum na e bae no a mas ko so bi ase okay me ma dum ba straight forward na me a man ko so for bi ase say me pe kire bi because me kasa susu asamka okay me preach about spiritual okay ni ya hinta nipa e wo susu ma hunemu nipa sofa no me kasa fa ho what must say it is adum we no enye sofo bia na wo sa adum no ananya odifo bia na wo sa adum no it is adum we kitamia ma ye de na me sofo panyi what I say sofo panyi we dey fa ne say ma me fa me
me papa Danka William nye example Okay. enti me papa Danka William hwe kwa fa so a o kyerɛkyerɛ kwan no hwe kwa fa so o preach na one day o the mic amame na me so mic mo na me preach about spiritual sunsun me kyerɛkyerɛ ne ekoso na me go to Bible quotation na ma preach na ma kyerɛ ne ekoso na me talk about spiritual obas last me say me beji aso ne fi Danka William semako okay me go be Danka William ni sa gift na kita me no se na me go to say aha eti no adoma kyede na wo ho eso bia ne na adoma nyame ye den edima no eti na say you sofo you pastor you evangelist and you apostle on edin apostle ni prophet apostle ni say evangelist say we ni edin oh okay apostle title oh okay apostle ni reverend title title doctor ofo doctor title okay but cause odifo no bi ho ade okay odibu uka pastor no bi a o church kwan o church yes o church ni uka evangelist no bi o step up to ko twa kraba okay etuka apostle no ka doctor title title e say football ebo captain badge never sound there's a juma na o ye no wanya ya rate too high okay akosoro sanity odifo ye hwe ye mama evangelist mama part ne se bi a wo kan ye ene se de won so wo de aba be ye mfato ho ana amaga na fo adwemu yo mokesen wo kire mu a na chese ye ni kunu a wo ye papa Joseph kire enasi ye papa Joseph yi chese wono ankasa ne bakura mpo no wakwa akopɛ eye asɔre dan de amano anaso wakwa akopɛ eye suku dan bi a wahan de ama ne ba no asɔre wo ho na nso ne kunu ne de won pese wo begya no na wo kyemu se ebia na jese ne kunu o bibi a wo pɛ de afri papa ne ho ansa na watu ɛho anamo eti se sa na tie se ebia sɔfo bia no wudi na chi a ɛwɔ pepenso bia wo bedru anase bia bibi a wo benya de afri no ansa na watimi ate ho a adenti na ɔne ɔma na yire na enhunu se okay me sɔfo panya me di na chi anase spiritual father me di na chi me di na chi kwa BBC ɛno ntinya nto boase na ebre no so se me wo se mete me ho a mete me ho na ɔma na yire ni nya ne ho entiase na akwakoye se ayese wa ma me kwan mama kwakwakoto asori da nyanso so wonya wadwe so wo ba be nya medwuma na je sa de papa no de wo papa no beka e na wotie chen me oyira wo ne me den etie won say ya wo de wi a oni nipa bi be na ate no okay utimi trust nipa okay utimi jinipa undi eti se Agradaa ne kru no ne sofo panyin no e wo na ate one na ate e mere bi atwe me besi enne no o gidie ko papa ne mu mo okay what does here this papa ne ka bibia o gidi o trust papa word the words no o trust ne num kasa okay what does here yeah we go akwa say oba akwa asori na sofo ahye ne kom no num say kom sofo kan ne kure o di ne wure nyina ro be hye sofo ne mu ba enya sa na bible no eka me na te na me for wure hye ne mu because me nipa betime wu anytime bia say na wo so betime wu anytime bia say na do be hye ne mu for wure hye Awurade mu ba o bible say Awurade ba na me so aye de agye wo okay oh ete bia sofo no ne sofo ne 19 no so panyin 19 no so panyin no musaki kan ni be bi o ye kire no I say wa trust no wa ginedi oh prekupe okay eti no say Agradaa dem o pese ni kunu ja so ne pa dia e be yedin and Agradaa dem me to ne fo o ja ni snake ke bi o social media platform so na emwa no sa tem didie terms no sa tem didie anyansa bi anim no e so o jai because baby a opi a ofi bai no e dia mofo be ka ho asem eti ga meaning wo Agradaa me fa obi asem bi a ofo be me fa the personal say normal because e wi ase obi abetumi aka wa asem ama yes ni pa mama e na ye ka na asem but titire e na ye ka na asem eti fa ne say wo ye dihie e na ye ka wa asem eti e normal eti nyame na afro genuine pa dia e de mo wadwi ko nyame asem na wo ka no so na forget wo kru no on forget ni kunu say nim say bible ma yete ate oba ene be ma eye ba enti oba ntimi nya dia abra we ka say ni kunu o ma ni kunu tie abemi tie asebi ni kunu nya kwala okay ni kunu na wonya kwala
be ma oda so no da a ne ho ba gu mu de onya kwala be ma ono na tena bobra what does here ono abobra de sa na ebe ka no se onya sike wi no bofa no se de enim ba be ma no atena ono abobra de onya kwala okay be ma ono papa sa no mbode enye ba na kita no Bible ni Quran it's Agradaa so ohwa de eti se so for the chain ni Quran o break man Quran se anu nti no se an won kana no ntu obekoso an nti no enye kasa se an ni kunu no se bi o ye so for panyin no obu ni tugum tie oh sa 34 sa ne ma na se ojai waba new system eti mo wadwu nyina anye ade foforo okay ban ko fa de dada ye den ebe ka wa bra bo se o ne ukuru kasa no se onya amaya na se o ka mienu miensa social media platform de ba so no obi ntimi ke bi ma wo enye na mafo be ka na be ma okunu meti o se bi e be man panifo bi nsusu anu abema ma wo e na suban bi wo hono ma me ne ye kire ni ku ofi a me papa ne be e to so to hofo na saka wa komo na according to ye ma me ya ni kunu no eba ye ne nche na ade na fe de oba nyamesum mu no wo twe ho de fru na se kame akwa ka yesa se be ma no wo foa ye na akom no so dan na sakra ye tie wa sakra tie e ka so bia sakra wenum sem okay kasa de wi obe ye ho no en na nipa be ji odi se wanya ade sakra okay Agradaa o se wa sakra kwa for sakra no de ono ne nyam kwa na ede eneni but in person be cho say be ma no bia na owo reason pote ya eti na o mai okay ana be ma no se on kasa fitititi be ma no kasa da yeah ete be din say be ma be ba bo ete be kasa ebe yi na no eti sa asem na waka to ni kru so say so mo penyi no ene ofa ne to no sa titititi informa sa informat ana say sa ya form story ya form asem ento obi so no ene tititi ni ama na ono agada na den owom okay ete say o jai sa ade no na fa ye paibo e ka tebade say papa ene ewade so no wa family ha na se mi kun o so ma ewade sisa na adwen saka no mra na se ampasa agada so wa ben apade a ara na mo pa ya no nya kwa kire enti papa di papa na niana onti tintana akoso o ti fioma oko eda na chi eba o so wa ben dia wa ben because you evangelist evangelist no see enye so for penyina ka so evangelist ka o no so yo difo do difo che ko die na o pesa okun ba enye de da ya abonti na se ni boku bebo akonche fa gu fo ma okun na bi sisa no ma fi ama o che prepon and say ye ma me nsem o de to social media no eso na nya no na be saka ene timi mo ano enu mo ni ba be hu wadeja e be ba abonti more yeah because adiye mo akasa no nipa mo akasa amafo enji udi nipa na wo man most of them enji udi okay ene nipa no wi as no mo enji udi okay esi o do ase beto abonti a obi abeka bi ni obi do atem di watem ni obe bras to ni obeka fiasem e da jalo obeka yeah it's so o problem is o problem nyina ni say o from say o yodifo ba dia and as also wa bin dia now share come dia not about deliverance dia anything na also kun say one na je mo mpa e ipa wo mu gba for for deliverance na tin ni so na enu anu no simple awanya wa de back simple na yen hwe eye asofo binum ka se asofo mpanifo etete eye nkwada wo mo na ase no eni eye twere kunkun mu enu no waje nkyere fa ho ne sen asofo bia so okotitie Paul okotitie okay tama Paul o si kofa abo na so panyi waje ase yeah tama so na ebedi no ho ade ase no okotitie akra ete ye den so okotitie mu ye den so okotitie mu what I say share me wo say make it a personal gift okay ipetitie a ade be se make Bible school account simple make Bible school account asa ma won say asofo binum wo hono mu a wo enkwada ehye wo mase no wo mutiti wo mo awia afi wo mo mpese wo beja wo mo kwan ama wo mo akoda ne do mpese wo mo ntina eye wo mo enase hu ni say eno na ama ye ma me no hu ni say ebre no ache
Eye nipa adwen. Eye nipa adwen. Okay. Na me sofo bi ase. Na e pese pempe so me du no. Me yo okay a. On say sometimes no money so ofo na ma. Aho kire nti no. Sofo ne ma no wan wase di bi a. Na wa den. Waje no aka ho. Aha. Ni atoka ama. Bo ni atofia. Ka bo de se ye toka ama wo. Na se ka de se obofo no mu na wo ndi se aka asem ba e mu na se ka wa de toka ama. We pon so ya mo 20 Ghana. Oso wo yire ni ma wo fie. 20 Ghana no obaye den no bi Africa. Akofie. Okay. Wa sister pastor man 50 Ghana. O ti no le fefima e be ka sen. Say no want chop money. Okay. Ejo bi wo hwe show na. No for officer wa pom wo Bible school mu na. Enu anu no akọ baby sa. O ko show bi ase ma nipa na e delay no. Eti eso bia na adom ekitati wo wa adom ye sonko. Na baby a wo ko adom ye sonko a. Ti wo ho. Because we odifo I want to be share odifo ase. Okay. Okay. We odifo a want to be share odifo ase. But we a pastor. We want to share pastor ase. Because mun yam kita the same way. I didn't know we odifo want to be share odifo ase. Bible na kita o. Pastor nshenko. Okay. Pastor what say teacher. It is as a teacher ni there. So when you teacher ni ba won chen ya, mun nyina we betima kira there. Okay. But odifo be share. Me ma kwaka e ya kire we no so kwaka bi ya kire we de be tutu beba asole no nti odifo di enhia odifo enche ye de enkomodidie no ebeba na wie na dodo na ka se ye papa ye evangelist mama part ni kunu no ebe ya wontu ye ne ho efo na se ye papa na wo ne nche ye ne spiritual father na yire ne empa won free honum said ebe ya asundie ebetimi aba eye wo mo aware enti e wo se ye mfa aware enja nyamedwuma ento honum ana aware ye fa ko heaven ye fa wale ko heaven okay maka se bibiri so on obi wale no office aware na mo wale no edube ko ohaw mo a edube ko owo mo a twe wo ho forget about say oni be ma na wo be 10 on be mana wo be 5 ana oba na wo be 3 4 se pressure no dey mo fie no edu be ko owu mu a no watwo se bible na so okira wale eti tra ho ewu ana okay titi no ye maame no mu no mistake me no ma ye o ye pa no timi bo wo mu me benti not ho me meti not ho na ye kunu me meti not ho da pi ye fa wale nko heaven okay eti se maka se bebre se papa no Agradaa ne kunu ono no so no akasa no nim say sofo no hye na ase no mo na ontu ne ho fu okay so nim say sofo no hye na ase no so no anase na yiri ne mebi na yiri ye no so ono sofo Agradaa ne kunu ni a ofa na yiri no no ne yiri kasa ahomachi no kasa me yiri ye si adwuma na awo ka ho asem no ne mebiri wo no ma wo ya wachia awo adwuma no because me wo adwuma no ase na wo ye den oba wajase prekupe no say na adiwe menye adiwe ye say adiwe ye say we ye say me ni problem meta wachi ye be ye djuma no e ma na ye frɛ ne ya twa kra no ama Kristo ba say ni rules na me di gu hono no wa ti me ndi so na bi o china na social media na oni mikrofon kutokwa we ya aboa we ye kwasia we ye say de bia no waso be Facebook and social media dia ene bia na eno na be ma ne mpe okay odifo we dey yedin komo no SCA enisa wo futu bi edema eye evangelist mama part anase asofo a wo mo ewo eye wiase afane enyina na wo dey atu eye edwa na yede SCA enisa se obi wotitie mu nyameso mu a make sure say titie be kwa wiye okay na ne pa ko no onfa akomapa enhirawo odi akomapa hirawo na okwa ohuso ba se o titie mu nyameso mu na wa ma nipa na okore na ase no wa fa akomapa ene odobi anhirawo na okwa de bia ensu yi oba kwa akopem ise okoje boso odifo nyameshira mu nyina munya be ma prophet 99 ba kopɛ the youngest prophet me amini
phone number ni ade bi a choose bi a say ya leo krata semu me hu say na me bia how bi I want to I want ma nyi se ni ma 0249 05 02 78 0249 05 02 78 ya me shira obi bia o tie mi too much ya me come home bye. Odi for yebeda wase odofo nso wadwe ntwefa ensemi hu no enesewe ehu hia say aposifo de wo hu agi emu say ye kwachi obi ana ye kwasemon obi ama na waba becheche ensemi wadwe ntwe no betim de abeto your comment section like videos na share on all the social media platform as media any equia sikapa makram. Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewiri mu ana oso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi ena nei me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji Onyankopon emma edi from how ene mamanie ene omatiti mu erunti Onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontin a ye frɛ no eye castoplanto technologies meba cha wo hwe prophet Dr. Abennego a owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities.